सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आबै आबौ, आयं बियायं सियायंमोनहा बे बाथ्राखौ बुंबोदों। आरो बांद्राय फौ फौ रायलायग्रा लिडारफ्रा खामानि मावनो हाया। बेयो थारैनो माने सैथो बाथ्रा। बेखौ नंखाय बुंनो हाया। आरो आं बेखौ मानो बुंदों? 14 नं चिरांदुवार समस्थियाव जोंनि नै दाखालिसो बारग'नाय CEM प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मा बुंदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव एसेबाबो नुखाबाय जानांगौ। दा बिथाङा गाव जेबो मावनो हायाखै बे 5 बोसोराव। नाथाय बै समाव इसिबां खामानि मावबोनाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मा बुंदों नोंथांमोना नायबानो गावनि थाखाय रां रुफानि पाहार बिथाङा बानायनो हायो, बैखौसो बिथाङा नोजोर होयो। गोरिब गुन्द्राया मोनजादोंना मोनजायाखै, फरायसाफ्रा फरायनो हादोंना हायाखै, बेरामिफ्रा बेराम नायजानो हादोंना हायाखै, बेफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया जेबो सिन्ता गैया। बिथाङाथ' खुगाजोंल'सो मावदों, नाथाय प्रेक्टिकेलि मोनसेबोथ' मावनानै रायजो राजानो दिन्थिनो हायाखै। जेसेबां मावबोदों सिगाङाव हाग्रामा महिलारि सारनि समाव मावबोनाय, दा बेखौ नुसेयावबो बिथाङा मा बुंदों, माने हाग्रामा महिलारिया जेबो मावबोआखै, गरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावबोआखै, फरायसाफोरनि थाखाय जेबो मावाखै, बेमार आजार नायजानो थाखाय गरिब गुन्द्राफोरनिफ्राय जेबो मावाखै। बिदिब्ला बे CIT आरो हिसाब गैयै हस्पिटाल, मडेल हस्पिटाल बेफोरखौ मावबोदों आरो हिसाब गैयै मानसिफोरखौ साख्रियाव सोबोदों। बेफोरो मा सोर मावनाय? प्रमद बर'सो मावदोंमोन नामा बेखौ? मानो बेफोरबायदि नंखाय खोथा बुंनानै पाब्लिकफोरखौ कनभिन्स खालामनो नागिरो? सैथोखौ बुंनांगौ। रायजो राजाफ्राबो खानाबो नङा, बेंगाबो नङा, नुखाजोबनाय। बेखौनो बुंदों सैमा सोंनाया अरनो रोङा, अखा खोरोमनाया हानो रोङा। आरो बांद्राय फौ फौ रायलायग्रा खुगाजोंल' थाव थेलेफा बुंग्राफ्रा रायजो राजानि खामानि मावनो हाया। भिडिअखौ ससेबाबो नाय, बिनि उनाव नायनि हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदों बेखौबो एसे नायनि। मानोना हाग्रामा महिलारि सारा भैरबकुन्दनि जिहेतु बिजाथि BPF नि रिहन दैमारि सार, बिथाङा नेक्स्ट जिहेतु सरकार जागोन BPF नि, बे सरकाराव डिपुटि चिफ जागोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट गायसंगोन, जायजोंनाखि ओरै सानजा फारसे थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रा BTC नि जौगाथायनि खामानि मावनायाव गोबां हेफाजाब जागोन, बेखौ फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो देबोरगाव ब्लक BPF नि दैदेनगिरिफोरा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नाय, जे देबोरगाव ब्लकआ BPF नि सिगांनिफ्रायनो रिजार्भेसनखा आरो बेवहाय BPF खौ फेजेननो हानाय खुनु गोहोआनो गैया होननानै फोरमायदों। बे बारावबो हाग्रामा महिलारि सारा गोबांथार भटनि डिफारेन्सआव देरहागोन देबोरगाव ब्लकआव। आरो बेजों लोगोसे चिरांदुवार ब्लक, जिहेतु 14 नं चिरांदुवार ब्लक, बेयावबो माने गोबांथार भटनि फारागथियाव देरहागोन हाग्रामा महिलारि सारा, बेखौ फोरमायदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, नङाब्ला हमनो हानाय नङा। आरो आदा सदा नायनानै जानला मोनला कमेन्ट हरलायगोन। भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। रिहन दैमारिक जिखा पिছত रिहन दैमारिक डिपुटी चिफ দিব, জিকাটো জিকিব। সরকার হলে, সরকার হওয়ার পিছত আমি ডিপুটি চিফ হিসাবে রিহন दैमारिक আমি কৰিম আৰু ওদালগুৰি হিসাবে মিনি সেক্রেটারিয়েট কৰিব। না, সেইটোতো ভাল কথা, সেইটোতো ভাল কথা। চাওক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ্ছ হওক বা ছ'চিয়েল ৱাৰ্কাৰ হওক বা সমাজকৰ্মী হওক, চবে একটাই অপিনিয়ন যে প্ৰমোদ বৰক নালাগে, এইবাৰ আগৰ নিচিনা BPF চৰকাৰৰ দৰকাৰ আছে। সেই হিচাপত চবে আগুৱাই আহিছে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমিও কৈছোঁ যে আপোনালোকে যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিছে, আমিও আপোনালোকক সহায় কৰিম, এই কথাটো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া আছে। বেলেগ বেলেগ দল যিমান আছে UPPL কৰোঁ, UPPLটো শেষ, পজিশ্যন নাই। আমি যিমান দূৰ জানো ইয়াত আমাৰ যুদ্ধটো BJPৰ লগত হ'ব বুলি আমাক স্পষ্ট কৰি দিছে আমাৰ BPF দলৰ কৰ্মীসকলে। BPF আৰু BJP যুদ্ধ হ'ব এই ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত। এই UPPL নামেই নাই। এই জাম্বা এইবিলাক কি কয়? ৰাজনীতিত চবে যাহা তা কথা ক'ব পাৰে, এইবিলাক লৈ কিয় চিৰিয়াছ হ'ব? আমি চিৰিয়াছ নহয়, বেছি দিছে। এইবিলাক বস্তু কঠোৰ। এই
অসমৰ পঞ্চায়তো ময়ো গঠন কৰিম বুলি ময়োতো ক'ব পাৰে কোৱাৰ কি ডাঙৰ কথা আছে শপত গ্ৰহণটো টাইমটো ঠিক হোৱা নাই শপত গ্ৰহণটো আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পিছত হ'ব স্যার অপোজিশন পার্টি আপনার কৈ আছে যে মানে ভিতরে বিপিএফ আর বিজেপি মানে মিত্রটো হবলৈ কৈ আছে বুলি কৈছে স্যার আমাৰ ভিতৰতো নাই ওপৰতো নাই ইউপিপিএল আৰু বিজেপি আজিলৈকে মিত্ৰতাত আছে চৰকাৰ একেলগে চলাই আছে দিছপুৰ বিটিচি দিল্লী তিনিটাও চৰকাৰ চলাই আছে ইহঁতে আমাৰ লগত কোনো গোপন বুজাবুজি নাই আমি বিপিএফ হিচাপে ছিংগল লাৰ্জেষ্ট এবছলিউট মেজৰিটি পাব আমি চৰকাৰ বনাম এইটোৱে আমি জানো আপচু হ'ল অল বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন বড়ো জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন এই সংগঠনটো আমাৰ বড়ো জাতীয় বিৰাট ভাল ছাত্ৰ সংগঠন ইয়াৰ লিডাৰশ্বিপবিলাকহে ঠিক নহয় এইটো ক'ব পাৰে এইটো আজি এফচু মানে ইউপিপিএল মানে আপচু আপুনি বিচাৰকচোন এই ইউপিপিএল অফিচ ক'ত আছে দেখিছে আপুনি আপচু অফিচে ইউপিপিএলৰ অফিচ একে চৰকাৰটো আপচুৱে চলাই আছে আগৰ পৰাই নাই বিচিডিচিটো এটা ছিষ্টেম হৈ গ'ল এইটো তাৰমানে আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত তাৰমানে পঞ্চায়ত যিহেতু ছিষ্টেম নাই সেইকাৰণে পঞ্চায়ত নিচিনা যাতে গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে পইচাটো গৈ পায় বা কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বিচিডিচি বনাইছোঁ এইটো অল্টাৰনেটিভহে একো নহয় বিচিডিচি ইলেকশ্যন হ'ব যেতিয়া পোষ্টবিলাক ক্ৰিয়েট হ'ব গোটেই পোষ্টবিলাক মানে পঞ্চায়ত নিচিনা পোষ্ট থাকিছে কিছুমান অফিচিয়েলছ থাকে এইবিলাক পোষ্ট ক্ৰিয়েট হোৱা নাই সেইটো হোৱাৰ পিছত বাছ নাই কিয় নিদিব সেইটোতো এটা পলিটিকেল পাৰ্টি দিবই নিজা অংক আছে ক'ত জিকিব ক'ত হাৰিব এইটো নিজাবগীয়া ষ্ট্ৰেটেজি মুঠতে বিপিএফ হিচাপে 40টা সমষ্টি দিছে আমি 40টাৰ ভিতৰত বহুত চিট আমি জিকিব সেইটো চিয়ৰ এইটো পাই নাপায় মই আজিৰ দিনত মই একো নকওঁ মুঠতে ইহঁতেও খেলিছে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে নিজৰ আইডিঅলজি আছে প্ৰিন্সিপল আছে এই হিচাপত প্ৰচাৰ কৰি আছে কি কাৰণে নতুন পলিটিকেল পাৰ্টি বনাব লগা হৈছে কিমান চিটৰ দিছে ইহঁতৰ কথা আমি একো অপিনিয়ন নিদিম প্ৰমোদ বড়ো এইবিলাক ক'লে মই কিবা ক'ব লগা আছে সি হাৰিছে আৰু নাই ইয়াৰ যিকোনো ইয়াৰ প্ৰমোদ বড়োৰ কিবা কুৱেশ্যন কৰা কিবা সুধি কৰা কিবা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই এতিয়া চেষ্টাৰশ্বিপ নাই কিবা নাই মই এইবিলাক কি মত আৰু কোন মত আৰু बेखौ आं बुङाबाबो जागोन दा जोंनि बिटिसिनि रायजोआनो मोनथिखागौ जे देबरगाव समष्टियाव बे बिपिएफनि जोर बेहाय कुनु दोलोआ देरहाखाया आरो दिनैसिम देरहाहायोबो आरो जों बाहाय 40टा कन्स्टिटुएन्सियाव देबरगाव समष्टिया हायेस्ट भोट डिफारेन्सआव जों देरहाबोगोन इलेक्सनाव बयबो दाबि खालामखागोन इउपिपिएलआनो जा बा बिजेपियानो जा किन्तु रायजो राजाफोरा भट होगोनथ' आरो जों आगोलनिफ्रायनो हिस्ट्रिखा जे देबरगाव कन्स्टिटुएन्सिया बे बिपिएफनि जोर आरो जोंनि मानगोनां बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि आगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि बे सिट आरो बेहाय बेखौ रावबो फेजेननो हाखाया बयबो मिथिखागौ बे बुङाबाबो जागोन आरो आं बेखौल' मोनसे बुङो जे 40 कन्स्टिटुएन्सियाव बे हायेस्ट भट डिफारेन्सआव जों देरहागोन देबरगावखौ बे जों एकदम जों सियर 100% सियर होननानै बुंनो हायो बेखौ नाय फेक्टर इलेक्सनावथ' बेखौ जों रावखौबो डाउन थाङा किन्तु हाग्रामा महिलारि सारखौ रावबो फेजेननो हाया देबरगाव आरो बाहायल' नङा 14 चिरांदुरावबो हाग्रामा महिलारि सारा जों देरहागोन मोननैबो देरहागोन जों दिनैनि समाव क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मोनबेसे देरहागोन बिपिएफआ बेखौ दा जोङो टटेलि जों दाबो सानाखै किन्तु मानगोनां जोंनि बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जोङो बिपिएफआ 20+ मोनगोन होनना बुंबाय थादों आरो जों बेखौनो बुङो जे जों 40टा कन्स्टिटुएन्सियाव एबार इलेक्सनाव जों 20+ जागोन जों टटेल सियर सरकार दाना सियर निश्चित 20+ मानेथ' नों एबसुलुट मेजरिटि जाहैखाबाय ना जों 20+ मोनगोन मानगोनां जोंनि बिपिएफनि प्रेसिडेन्टआ बुंदों जे 20+ मोनगोन जों सियर सर्ट बे